dol rock tini ang roba kesa kok share khanai tini hang kun phani video khaglak just India ni kok sana yo plus sini tiprasa ni future tam na thang dong ang kunu pandit jado je future kono saimana ni kunu mutaya ang just sanai je present choli tong mano tuino future tam na thang dong sung saimano present jeng mani future ba amnong am sung gangmo saiman hai debana to je present choli tong mano tuino ang future kono sanai tam na thang dong je India eba tiprasa ro tam nai tabunor saimano central bo party salogui tong obviously BJP central tabuk salogui tongo Narendra Modi hayada hingkai tak tam soli tong India bahaying tong condition tamo nor mokol la nuk ya semia barang tinor no mokol nuk nai amani bagai video no please skip khai boi bujna nai di because among kha sini generation sung bes kang tlang ya sin thani somo sung tabu judin mokol nuk yang hingkai sung kun khaimang lak bolo sung kun khaimia pro haina sigisi mukti khilai nai amani bagai sung mokorsa Indian nungi sung omoni kaisar responsibility and sung kubuitama sung omon saimanani belakhe dorkar phaidengkai ang tak explain khaina tam choli tong India wo and BJP rok India tam khlai tong amon saiman lainai naide nor kahmai saimano BJP media haidana je kono national media channel koto NDTV nini tamne ABP News ama India je channel kotor Hindi ni je channel kotor omorok tam saijaman omorok BJP ni bagai again sobor kun kok sagalak nor saijaman mo obviously yes omtino ABP News channel kotor national media rok borok kun dino BJP no borok question khaimia tai khaya hanganga already borok paisika mane jet joto media BJP ni ago borok joton control khakika nai de agi BJP phaini sekang gangai congress ni jorawo khoroksa prime minister no thangai khoroksa media snani bintan power tongo tam ninga from gangai mane media rok phunugo kubuitamo chengra tamo kubuitamo tataltamo amongkha media ni kam haidana bor kubunyo phunungnai borong klong unsruya congress ni jorawo amtei phia batabong gamtiya joto media no BJP paikijaka borok te BJP ni bagai kuno hamya kok salia ঠিক রাইট বুঝি খানো nge tabo khorang dise nai sabo mane BJP ni je kubunyo phunung nai sabo BJP ni leader bomo haiki tam khai tong buti tong everything phunung nai sabo content creator nung ang hai borok content creator youtuber kotor like Drubrathi yes Drubrathi nga kaisa example botam phuno BJP ni je kubunyo phunung go hai dana ngka kai content creator kawma tongo phunung nai youtuber tong amti hai ngai mana borok simse omno cover khaitong India wa tam soli tong tam hamya khlaitong BJP rok borok simse omno cover khaimano haida media rok to khaliya kuno tabo media joton control thanga BJP ni control lo ngai nung ang kan mane BJP ni bagi joton hamya kok saka mane no nini channel si dilating sinai omonor ko ma jaga na incident no khana nu ge samia bat rok nai deka hamkai mane jodi ta ang BJP ni bagi kok saka mane ani al je video kori ja am post am delete chinthana video go one sungai di mane pura boni control lo khaine borok try khlai tongo omodo tangai omo khlane borok jodi no tei BJP 5 বছর ki 10 বছর চাইনে tongo hangkai BJP rok democracy sabainai yes democracy banya digi thang tongo democracy khatrao tongo tabuk romno Genjiro mokono dorkar tabuk nung ang jotono mokono dorkar Genjiro mane democracy ne borok sabai khinani try khai tongomo tam tunai borok dictatorship tabuk ng baksa bujeng tomono democracy tamo dictatorship tamo democracy kamo kaisa mantri samna bagi sabantan power to public ni thani nung ang bud diwino sung khoroksa mantri saimano nung ang jodino bud diang kangkai bo mantri saijamano ba maya haide bana mane sung sabno mantri sarna saria omongka public ni ya phawo ei omono hino democracy country tei democracy utam tong sarkarin bagi khorangti sanan bagi power tongo nung jodin saya khai tong genin bagi sung khorangti semano omongka democracy ni power ngai congress ni amal ko borong na mane khorangti sawo thia borno kuno jail logo daya bandor nugui tona je BJP phaimani hoite jodino BJP bai khorangti sa gangai nung jail su sogisinai ei omongka kubui bujikha gaman bagino mane
अनेक डेन्जर दङ गमनर बुजिमा खाना डेमोक्रेसि तामो ओंखाय डिक्टेटरशिप ओंखाय तामंनाय डिक्टेटरशिप जदिनो ओं थांगा इंडिया ओंखाय आफ्रो ते कुनु पार्टी करिखा बुजिखा आफ्रो निनि तिप्रामो था हिनै सीपीआईएम हिनै कांग्रेस हिनै निनि आम आदमी पार्टी ते कुनु पार्टी इंडिया करिखा जस काशना पार्टी ना आफ्रो बीजेपी ते आफ्रो बुट बंगिया यस ते आफ्रो बुट बंगलिया काशना रूल खनाय बीजेपी सिम रूल खनाय जदिनो ते कुनि पार्टी फाइनाय का कांग्रेस रखनो नों गुलिसि जासिनाय एयामखा डिक्टेटरशिप लाइक नॉर्थ कोरिया यस नॉर्थ कोरिया वो किम जोंग नि पावर आरो कुनु बुट गरै बुजिखरा आरो कुनु डेमोक्रेसि आमो जे नंगनि बागै नॉर्थ नंगनि बागै तामसिंगो किम जोंग नि बागै नों खरांते सानानि किम जोंग नि एगेन्स्ट नों कक सानानि थान कुन पावर खरा जागो ए अमो खायनो बीजेपी रखबो इंडिया वो खलायना थां तंगो अमो जे अनबक्ति रख मखल नुग yang थंगो जे मुदिनो हामदक तंनाय रख नर किसा मखल नुग दि उबैता मं तंग अमो किसा नर वान सुइनाय दि कामके इंगा के ताबक सावना आफ्रो तिप्रासरा होता मुनाय मेन क्वेश्चन जदिनो ते 5 बছর कि 10 बছर यागलो हंगंगे बीजेपी रक इंडिया न डिक्टेटरशिप नाम सिनाय हंगा आफ्रो एडीसी के तामुनाय मेन क्वेश्चन हाय दिबना आफ्रो संगाय तामुनाय हंगा नरन सानायमो आफ्रो सरकार साबनाय सरकार तो बीजेपी त्रिपुरा साबचालक तंबाना बीजेपी ने आंध्र तंग त्रिपुरा म था कैसे एडीसी हाय दिबना ने सामाको एडीसी ओ डायरेक्ट फंडिंग पान मान थांगाता डायरेक्ट फंडिंग पान मान खा एडीसी ओ डेवलपमेंट नंगै दंगो माने सेपरेट स्टेज या जस्ट डायरेक्ट फंडिंग माने दंगो एडीसी ओ जदिनो डिक्टेटरशिप ओं थांगा आफ्रो बाट नों फान मान दं डायरेक्ट फंडिंग दं गाहाम चले दं ने रुमान स्क्रिप्ट मान थांगा गाहाम को हाइपानो डिक्टेटरशिप ओं थांगा गंगाय आफ्रो कायसना पावर ताउना आफ्रो ता मानिक सा सारि कता कलखारि का मुरिनो सेंट्रल कलखारि कता एडिशनो सबायसिदि एडिशनो काम नांलिया एडिसी कुन दरकारिया एडिशनो सबायदि 1 सेकेंड मानो नि एडिशनो सबाय मानो तांगै डिक्टेटरशिप नि पावर अमनो ताबक सामाको ताव मानिक साहासं एडिशनो सबायना मसुनि प्र सबायना मानो फाचा सबायमाया सबायना थांगा नों गोबां प्रोसेस मा खानाय गोबां नों माने आइन पास मा खानाय सुप्रीम कोर्ट नि जज रक सयरि गांगासि नों कायसा माने सबायना पानो नों गोबां आइन नों मासरामनाय आमन जागलस नि एडिशन सबाय मानाय ताबक हंकाय हायदना फियाबा डिक्टेटरशिप थांगांगाय जदिनो मोदी को शिका एडिशन सबायसिनाय हिनै 1 सेकेंड माने नि एडिशन सबाय मानो तांगै पावर आफ्रो खरकसा ब्रक्स कंट्रोल खायो मोदी जे मुसुंग माने बीजेपी जे मुसुंग आमनो खलायनाय आफ्रो ते कुनु नि सुप्रीम कोर्ट दग कुनु काम करि खाफ्रो संविधान सिकरि खा क्लियर का सामानो जों तिनि तामनि बागै रखां तंमा तान बागै जों प्रोटेक्शन तंबा संविधान बागै जों तिनि गाहाम गरै दं मानो फियाबा डिक्टेटरशिप थांगा कुनु संविधान करिखा जे बीजेपी रक सामानि बरं मदि खायसिनाय जे बंनो मुसुंतै खलायमानो अमनो हिनो डिक्टेटरशिप लाइक राजा रक राजतंत्र तामाना राजानि इसा राजा जे खानि मुसुमान नामनो खलायो आं मदि खलाया यस फियाबा जे डेमोक्रेसी कान्ट्री वो हंगाय तामो जों मुसुं फानो खलायमानिया फाचा गोबां जों आइन तै जों मासलियो संविधान तै मासलियो जों ए अमहाय हंगाय डिक्टेटरशिप थांगा हंगाय ते कुनु कं नांले गेबन डायरेक्ट बीजेपी निसिम कं नांसिनाय बीजेपी मदि खानि मुसुं हंगाय मदि खानि मुसुं हंगा मदि खालिया अमहाय हंगाय नर ताबुक नुक तना गोमा बरक चीफ मिनिस्टर रक से जेलाव दाजों माने ए अ प्रेजेंट जे हामियानुक तमन बागैनो आंबो माने किरिउ वानाव जे डिक्टेटरशिप फाइनानि किरिउ अमो फाचा तो बरंनि थानाय बाना डिक्टेटरशिप फाइनान बागै गोबां प्रोसेस खाय नांनाय आमनि बागै कासे सल्युशन तामंनाय जदिनो विधानसभा सेंट्रल न कांग्रेस तुना नांनाय कांग्रेस जदिनो फाइमा कांगांगाय माने डिक्टेटरशिप न इंगलाक माने जों डेमोक्रेसी न बांजिन नारां मानाय जदिनो सेंट्रल कांग्रेस फाइगांगाय हेबा सेंट्रल कांग्रेस फाइया हंगांगायले चान्स दं अनेक चान्स दं डिक्टेटरशिप नान बागै हंगा प्रसिन तिप्रासन लामा कमाखा नों डायरेक्ट फंडिंग फान मानतोंनि रोमान स्क्रिप्ट फान मानतोंनि आफ्रो कुन कामो कंगलाक डिक्टेटरशिप फाइगांगाय आउन बागैनो जेन जिरक खरांथि साना नांगो जे मुदिनो हामजाक तनाय रक नर किसा मकल नुगदि ताम चलि दं इंडिया वो आं पुरा तिरपन कंग्रेसिम साया पुरा ऑल इंडियन कंग्रेस साव ताबो कायसन सल्युशन जदिनो जेन जिरो मकल नुक हंगांगाय जों मानो सरकार न चेंज खायमानो सिन्थानाव पावर दं लाइक नेपाल जेंमा हाय फियाबा साबा माके मकल नुनाय जे जों माने मकल नुया आनबाक्ति गोबां इंडिया वो आनबागै जों तलाक लगै दं हंगाय आगि तो इंग्रेज रूल खायगा इंडिया न बट ताबो हंगाय 10 बছর यागलो हंगाय बीजेपी रूल खायनाय इंडिया वो अमो बेलाखि चान्स दङ आनबागै जों जरा दंसनि मकल कियावना दरकार
আমসোনো হংকে হামবাই বেলেকে যতন